sana mutegeri wa Meru TV. Karibu sana ningekire gicunji getu kia mithatu kia mubango ya turinge ementu ya Friday tariki 3 cia mweri wa 4 mwaka yote ya ngiri 2026. Kama kawaida ni wambita muthoni wa kiramana na kwa ita change kwirerera rite kwira ntiucho ndena chomana ntiukora anontoneo kuna vile maneno haiko sambamba highlight happy Easter wanataka kwa leo msongo mtuko yanarona ndeto twarikane na magatheti tokana ndeto tonye kionokone kabisa kabisa tumenye mantu vizuri praise the Lord. Amen. God. Ibega sana mutegeri wa Meru TV tuna Reverend Laban na kwamba kwethera tukimwakanya atukethirikana gutwarire kimitandao yetu ya ukinyanĩria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kwina nto beigira tumba kwethera bena umenyo niguo kumenya endere tukugwira Easter holidays ni mibyongwa atumba kwethera atukugwira kinya gatheti kwina waku watikanite mambesa aitikanite na kutiribana na bogi wanashare bili piga sherehe bakainga limbo bakayikerugo no kindu kwa wawe aitiketi Easter it's all about kushare love aku celebrate maybe na parabara kwina we na nkurukimos nkuruki babata akutira weti choboku ibuko bakutara bukiriro kaita akukaita na inaturikania there is no situation ila permanent. Karibu sana Reverend. Thank you Tracy. Aile kamera yake ni mutegeri wa Meru TV mwireri yaku inaumite ingwe karibu take ndere tukiarandiria atwaranire tukimenya kabisa. Ibwega uni mbeta wa Reverend Laban Mwenda na nditanguge na kanisa ya Methodist Kaderi Circuit. Na uni imbonoke tuni mwathani abista mutegeri wa Meru TV. Karibu sana. Tukiarandiria cia abista. Happy Easter imbi kana Easter holidays imbi tumba kwenda tukugwira no toro bengi betu tutichi twira na tuli ukwana kuliuka kwa Yesu Kristo period botethera bokoserete Tracy. Happy Easter irugendo bomba kuga briefly irugendo rwa wirigiro rwa wendo na ni rugendo rwa gutonia mantu jama ingi mono ja yegie umurungu kana bura Jesu atukwirire nonto. Okay, ya kuthoma ndene John chapter 18 ukethira Jesu na ari na watho wa kureana kinyane kukira kwire endu aretikirio kwa kenda na atu tutura aretikiria kumenwa kenda na atu twendwa aretikiria gutwilwa mata na aretikiria kinyago muntu na itumo aretikiria kuthangikwa kenda atuika sacrifice no tuboku na uni na nende isa commemoration ya rugendo ati Jesu na kilukirira yonde na nyumene obatu tuingwa actually na baraba tongerete kinyane athinjiri ba murungu baraba nene baramugwata baramutheka baramujulia mutharabene na Biblia iriuga no kilukira tarike yawe turaumba korwa kwina o tukuthoma ndene Matthew 27 yara ukwithira mu askari aina ndongo no ate kuona metho ya ate kuona na kumumunta netu motharike ya uma kore ndu ate ku realize what is happening. Wathoma kiri John chapter 18 no gwitoke ethira bari yaba tongeretu in Judas. Judas yabaira nweu no to Judas na ichiara beta kuromba na Jesu abera ini bachoka na nyuma bonde bakawa na ndi Jesu ayeta itogwe na boringi nyuma ekwira arito bawe ba matoke kana baurekenda araniria abo ageta kiribo ringi abera nandi Jesu niwe wetikiririe kuwatwa so it was out of love mandi betwira for this God loved the world kana tontu bo murungu nende kirindika nthiguru aratwa mutana wawo mumwe kenda muntu kinyori kuroka mwitikia tekeye kura enduone moyo ya Kenya na Kenya. Amen. Nao kwina ntu abatiteka na kema na mantu ya gukono kuri kwa Yesu Kristo that is weekend ya Easter na kwina bo wa ya mantu na chonko ya mantu babu ya Kristo religion mono batu tuwetekani yabo ekiri muntu Easter ya ndele commanded kumakire Bible kana tuni mantu ya religion bwambere ambuge religion yereo na boya ile Bible yereo na boya thatu mbuge that mantu yegie Easter ni tuyambira iria mweri we thatu inge twita Ash Wednesday. Okay. Na ndi kiri Ash Wednesday ni ara twita wichi ya kamuyu kethira
kwe kanisa chichi akamo you like ministry churches na bokambiria rugendo na ndirwa ntuko 40 ku commemorate bora kwari na bora Jesu atangikirwe na nyumene tuko ya njuma ya ruare ira to ita Good Friday. Actually it's not Good Friday to Jesus. Ibadu to wise Good Friday to us no to it honor to beneficiaries we kuke awe but in really sense it is not a Good Friday and Jesu it was one of them bad Friday then otoro bwawe but through that arakuwa na radio so ndenda kuga kwina rugendo rureo na mbetekiria turese mbuge mwaka yuithera yuthithitwe yitawa Christian calendar na kuma January kire kanisa ira chie ministry ichethera ritani bobwega kire yonto ya Catholic kire kirasikia ona kana Methodist na ACK na PCA yuinge ibethera baritani mantu ya bora calendar ya mukristo ethereri na ethere banganetwe na seasons chia ora Kristo achiarirwe that is the 25th of December ikeja nande atwambiririe nande guchiarwa atwambiririe nande kuthangikwa antu antuko 40 washi Wednesday au kilukira mithangiko mantu jama inge ntuko 40 na ruarena ndiko kethira ni ontuko ira Jesu awatirwe na nende ara aiko watwa membiru kire ruare irio nende Jesu atongerete I mean irio Judas abatongeretie na iria abatongeretie abaiketie kire ara Jesu beta kuromba nuntu na baichie na ruare irio to reflect mantu yegie betrayal irio to reflect mantu ya bora muchore okuomba gukwaluka aka mundu irio to reflect mantu ya hatred burantu bara membi buria na irana bobombo kuthura kana ba kumena nonto wenu kubwindia better than them irwa retu ku realize that kinyambecha nachio is also an enemy nonto nende bibi utuma Judas membi endia Jesu ni kari wa mbecha ichunchi 30 na nande ariona ibwega endie I mean endie Jesu kana akunyanire Jesu nonto bwa mbecha so kwina mantu amaingi muno tumba kwiritana igitenere ya Easter actually kiumia keke onda twithirite tugita Judas week nonto nende is ibwanto bakua mitandao ne press na nende ile igitare atukumba ku reflect on mekaririe yetu na bangi na tuka realize that mbecha is not more important than uchore burabomba kwithira bwina bwonanto that ngwataniro era I mean ucho kwena kemiru twatiere by the way arantu baka yani waibachwa nende I have to be my brother's keeper uni mbati kurungamana my brother mbati kurungamana mndora nkomenya liwe ni walo lakini nende ruare itu kuona story Judas neo ire yirau nera irekira mtu umaki kana irareta corruption actually neo kinyamanto ya corruption ya kumerera ati mtu no endi onge nonto naero mbecha ati mtu no aluke onge akaluka kinyamuji ario we nonto naero mbecha so we have a lot to learn igitenerere ya Easter holiday kiona ndege kirundu rira Jesu mbakwethirwa kiambo mutine ugaga it is finished no mbakwethirwa gitwira na tetho mbakwethirwa akimanisha kagita kawethirwa akikweta biko bibio bitatu it is finished ibwega Jesu augire it is finished but bitikiria nini muthikiria nkuthomere maandiko yari ukunerea Isaiah 53 Isaiah 53 mustari jwa ithatun mwangajo ena maandiko yetu ira mantu ya kurigarania in response na kiuria kiu that when amenerwe na araregwa ni antu ni untu wakwithikira uria waijike banimbi nawe akarita muntu uria antu bathi baithaga mothio yao ni amenerwe na tumonete twamonere ati na gitumi indi we ekirwe nguma ni untu bwetu kana ni untu bwa irema rietu atundirwe mwiri ni untu bwa mathukia jetu arakanukwa nikenda tugita thiri na atu tuoretwe ni untu bwa njoro chiawe
Jesu arauga jonthe jakuthira. Jesu akwamba gukirukira kumutwa. Jesu akwamba gukirukira kumenerwa. Jesu akwamba gukirukira mantu jonthe yarakirukirire mbere yaite kinya mutharabene na kinyari mutharabene. Jesu arauga jonthe jakuthira. So ni kumaanisha batu kwina mantu jaturo tuthangikia kana kwina ira tugwita yokes. Kwina yokes jaturo tuthangikia na kwina mantu yatura yogete muntu nende ijaunikire. Number 1, Jesu kuga jonthe jakuthira ikumaanisha nande twina reconciliation na Murungu wetu. Bautu ne antu tutari na ngwatanio na Murungu nande Jesu ndiri agitire moyo ano ntu yari migambo yawe mbere yaku aburu na mbere maybe agita moyo. Bwa mbere ni kuona nande twina reconciliation na Murungu. Bautu tomba kinya kwarania na Murungu. No ntubura kwa karikire ne ati kinya mathabaone gitamba kira kionkanetie mathabau. No ntu mathabau yegita ru yethera yari separated. Kuyo muntu wonde ati kiumba gwita. But ndira Jesu augire migambo kana ndira Jesu arikiri kuga migambo that gitamba kira tweka na kuratweka nandi muntu wonde ena ability to access God the Father through our Lord Jesus Christ. Number 2, ito kuona kwena access to our freedom. Kwena bila tuita laana, kwena madhabau, kwena mantu ya maingi muno yethera ya tuthiatite no tumembi bwana aratumite kana no tubwa buratureri kana no tubwa inborn sin. Kwena meyera tuita sin of commission and sin of omission. Mantu yonthe yomba kuthira indiria twetikania na gukua kwa Jesu kana indiria twetikania na migambo ekua jonthe ja kuthira. Wow. Na kile this Friday Easter tumeta Good Friday. Noga kuta Jesu akulukire mantu yoyo ndeno tuwetu maybe kumtangwa kwa mbona nduita wa Good Friday. In fact, kio ile batinya wetu band. Ndo tumeta Good Friday tutia Kristo. Tureze ibuondu ndathoma kithomo kia Isaiah 53. No ntu bwambere untu bubu ari prophetic. Though antu begita ru batari realize na kinyaru are imbi bachua na ara Israel batete kia Jesu areya. So there are people who live in denial. But it was prophetic. Jesu akeya akamba mutharapene na akamuntu amibwa mantu yonthe aekirwa kinyangue muku bura Biblia kuwa endu ibonto ndathoma kithomo kiu kenda tumenya that kire Jesu ni mambo yari mbandi Friday. No twambire gukunyanirwa aikwa mutharabene ambanirwe na ambanirwe na na antu babaye na maybe lakini kiriba utwe ni otonere kuthaurwa. Ndau aringi ni otonere ngwataniro na Murungu kewa kya wonokio. Salvation is a gift from God. Na twameonere ntuku ya mutharaba. So bautu tutikiana kuona access ya freedom nonga umwawe umwa akiritwa na Jesu ata ari Murungu. Endu arena maratweka muntu arairita kenda atwika a sacrifice no ntu baguthambia meya yara yari nkabo yara yegi kumerite ria ba Kaini ria ba Adamu. Those meya ya yonthe nande Jesu are aratwangura na aratwanende a new access to our Father. Turatwika na ba Murungu. Yari yani tharike yawe yari yotura batwito ari meyene na batu twendetwo kombone ba mantu yara atibui mantu yara ya meya tharike yawe yari yotura no tukura. We were bought at a price by that blood. Na nibuo tutua to us is a Good Friday no tubwa mbere itone ukurwa ku batu itotura mitake kone mirimo. Jesu ure yote yamekwisha. Inamaanisha hata hiyo mizigo imekwisha ya magonjwa. No tonende turibo kilukira gutondwa kwawe mutharabene ituhorete. Na ndi itwiriga irakana stress kuironda turamba yetu na indethera ndi na murimo yukaria pato kwina mirimo era nto bawe murimo yokwa na yokeye ita yokeya maybe yukamirio yuibwa na ile akinyire ita ndano ai murimo yuna nerera Murungu. I want to trust you that you only imborete na ndireta ndathoma kithomo kike Isaiah 53 consciously na ndiraichira nende oni murimo yoyo tuironda ngike ya mongo for that period. Biblia ire tuira
ukilukira mpurwa ya Jesu mutharabene ituorete no kilukira gutundwa kuratundirwe batu ituorere na ndi unirera mwathani yo imwaka actually yo ario mwaka yo 2007 na ndi ndaijira kuma 2007 imeaka ngiriele na muwanja nende ndera ngoma we kwe murongo nuntu nende meaka ngiriele na muwanja uguribo kwa mbajwa kana ndawa cia kwa ichi akagora gwakwa ikwarirwe na ndera murungu ni today ambiyete kwa activate this principle ya kuorania ndene Biblia na ambiyete kwa onite nywa ndawa ringi na kunoa. I claimed that scripture na direte kia murungu na oni ndorere ntira menya kinya bo ndorere I ndirora so ndenda kuga that bautu tu ina right your claim kuora wetu ndira tukurikana mantu ya Good Friday ndira tukundikana mantu ya Bad Friday amewete Bad Friday ya Jesu bautu kire bautu turiwa is a Good Friday to us no tukethira ati Good Friday kethira ati Good Friday to us I mean kethira ati kukiukia Jesu ka kethira ati gutuika Bad Friday kire Jesu bautu tutikiona mimbi kora yaku tutikwekiona kuonokia yaku na ambuye kwa mutambuye bona kwa Tracy that uti muntu omba wichionokia ute muntu omba wichionokia watu ibo areo kurandi bo imusa na antu bareya barathiata lakini mwere yura yobora yombi yoteombi na ability ya kuumba meya endu Jesu arareta ke wake otugi na ugo tharabeni Grace na nende ukilokera grace iratoa inya grace ni enabling power grace ni nyere tumbithagia so owe provided you are willing and you are ready to accept Jesus okethira nande otugi bureo nganu botu mawe umba kethira ni mantu yara ya meya mantu yara ya magerio ya nkoma mantu yara ya tu ya ira ya mwanadamu no tubwa utugi bura Jesu atugurire nabu au mutharabene. Wow. Akiri Kristo baba ingi baraba gukongwera Easter niyo batire kuthora bake prioritize kagitena kaka kurina Easter ikukongwera mantu na jaja Easter me batire kuthora bare kipaumbere kiri Easter season ya Easter Ntakugwata bwega kaidile Kadaiji nende toko kongwera Easter na Kristo baba ingi bako involve kuri kukongwera. Yes. Imbi baba tere kwethora bake prioritize kwethora bake thithia mono kagitena kaka ka season ya Easter. Egite nereria Easter irio tuena itobatio prioritize by the way on winning souls. Na kanisa ne batio prioritize on winning souls ko vivia kurusendi. Te antu bonde baiche manto ya tukuga. Ende boka vivia kurusendi na boka gwetera antu manto ya irisoni ya gikuo kia Jesu mutharabene na boka bonia that ni antu babata nonto Jesu it was out of passion and love tukoni antu bonde babata na ibendi independent regardless of the denomination urethera wo umete dini ne Islam urethera umete ko Jesu akwirire bonde kuonka muntu roete ke Biblia riuga the soul that is in this which will die and unkoroereka ubura Jesu the Bible says in the book of Romans chapter 10 verses 9 atoira okay akumbura Jesu no amwetikia nkorone ku uokono kwa so bautwe tumba kumenya that the reneo itare proclaim gospel to the world and tubaraba tumenyete murungu to abamenyethia number 2 ne itare atuona na chia wendo nonto kwena bama bate kwenda ntomeri bakwenda just ubonia compassion ubonia you can sacrifice for them Jesus ka sacrifice to a point of death non to bwa muntu wonde so negita bautu tu ingwa to batiko sacrifice non to babarabange to abonia wendo toka toka liongera kinya bara less fortunate to abonia that Jesus na bendete toka toka proclaim Jesus in that approach na kinya tu ingwa negita ya maromba Ngochokia Laura Reverend kwa it is finished. Yes. Ile kuibutumiri omwe na kirono watu tumiria akiuga itwarirwe mama njetu jone yani muraje so it is finished. Everything was finished. Meaning akina ija kwenda bando na kwenda mbele na kuija na kiuga kimantara kumenyimeya it was finished. Uninde mwiya niko tu sawa.
mantu ya utugi kana mantu ya it is finished ya kurelate muno na utugi na ntumiri ro nyingi muno chiegie utugi na very contradicting chi utantu lakini ndenda kuga kwina kinyaka autism kiri mantu ya unonto ukethira kwina ntu baba kendelea kuia na bakiwa itwarirwa ngarama kana itwarekererwa that way na ndio ni burambo bakuwa ne ati uwe ukendelea kwamba Jesu mutharabene ukethira wo kumba kumenya thate Jesu na ukwirire na aratwega kiongwana ke nontu bameia yaku wari ne kinda ria meio kamatite wari ne kinda ria mirimo kamatite wari ne kinda ria lana wari ne kinda ria irumi na mantu amaingi yaro akamatite na Jesu are yara kwa urayo ukilukira mutharaba na ndi mwathani gotonya thati tutibati wita na mbere kwa kukamata mirio kukamata mirio ira twakato tura tukamatite so Biblia ri turandene gura Peter I think first Peter that tugeta na mbere kwamba Jesu mutharabene in the name of itwarekerero kana in the name it is finished it is high time toichi align na Murungu tuende na mbere ukura ndene utugi bu Titus chapter 2 ndenda tuthoma Titus chapter 2 verses Titus chapter 2 verses 11 kana verses 10 mbitekiria ngochokeria kiuria kiu na Titus Tracy na inkomenya kikethira ki Yes, Titus chapter 2 verses 10 Biblia ritwira ne onto tukiba Murungu buria buretithagia antu bonthe kuonokua ibuonekete nabu nibo tuonagiria mantu tumenye guchiura kiri mantu jaria mathuku na kiri maiririria jonthe janthiguru iji na tuture turi na ume bwa nkoro na twagirite na turumirite Murungu igitene riria turi nandi in other words gichungu kiwa boya muno gikawa and the grace of God has appeared to all that teaches us to say no to ungodliness. So otukiba mwathani bore obo turitana kukorea na bo turitana nende kurumira mantu yara ya kuwiria Murungu kana yara ya ku salvation is all about commitment. Otiwa wonokyo nende is a baraba thwana chioi baraba yuketie mantu ya Murungu ya religion. Kwena mwanya ya religion na salvation. Religion te kethuki. Religion ni buratu etikitie kana buratu kwenda chiamantu kana buratu tuire kana kana buratu tubiri tu etikitie salvation is relational ni mantu ya oni ndi Reverend Laban how am I related to God because no mbithende mutumiria lakini ntena ngwatane na Murungu no wethire kinyawe wono kinoki na kanisa ene Tracy lakini utena ngwatane na ambi na Murungu so ndenda kuga thina ya Kristo beru arika bate ku differentiate between religion and salvation. Those are two different things. Itobati nemi salvation. Itobati nende kuidurira in religion toka idura nende kwa specific we are here to be saved. We believe in our Lord Jesus. Nato amedia personal. So salvation is personal. Salvation is relational. That is what I've just ibonda uba. Okay. Etana majengene kuriuka. Gukua no resurrection kwa Yesu Kristo. Yes. Resurrection. Kile utuwa wa Kristo na witiki wa Kristo bebe kiti mama tunajegie resurrection of Jesus Christ. No tira eso central akiwitiki wa Kristo. Resurrection ikayetha ira yitwa ibonto mabiri kuwa manto ya Easter imanto yoto awirigiro imanto yoto ni that Murungu natwendete na tukwirire na turirire ngarama yu na ndi manto ya resurrection ikayatona chiatiri Jesu aukunyanirwa in Judas Jesu akugambithwa kutetumiri justice kana gututumiri yota ni ba Pilato na ba Herode Jesu awikwa mutharabene akwambwa mutene akwa Jesu akuyukwa imuntu umwe wari hasikareti follower Yusufu ari ambeje nyingi muno etathi kwa kaburine kanene Jesu nyuma ya ntuko ithatu Biblia iriuga bagwito mutega no ntwe bo betere bae mbere bethira kaburi getete atia iga iungulite twere uma
reuma I mean kwina nandi gutonya igari abateke umba gukiria iya iretete atia iriungulutete na beta kaburi ne bethira Jesu ateo so retonia Jesu na chindire ku so bautu mantu akuriuka kwa Jesu yatona chia kwina wirigiro even after death baratu itikanete na Jesu kinya twa kwitwiriga ira that egita ria kinya u atwirire na bautu tukariuka oyo umandiko ya wetere mantu ya gukwa kwa Jesu nonto it was prophetic by the way as I had said gukwa kwa Jesu na kuriuka kwawe oyo wakwire na arariuka kinya batu itwitikatia thate tugakwa na tukwimo tukariuka twite tucemania na mwathani rurigene rwawe rwonene na mbatu ya tona cia mantu akumbana nonto nande kwina mantu ya maingi yomba kwithira yo karirite no kaigwa nande unite na wirigiro buru kwina mantu ara yomba kwithira kwingilite no kona nende it is finished then umenya kinya ndira mutegeri ukinyite muthia igitene riu irio twirikana cia thate kinya wakinya muthia bandu murungu ena mwambirio yu mweru God has always new beginning. Amen. What mama tujegie salvation and forgiveness akiri kaitene kaka ista na kwena mtu akuwa kwanza ndio tukwa na maybe kuya kwa acha nifanye dhambi wewe huyo atekwa na atafufuka yani anafanya zile mambo mbaya na tunakomenya Jesu akaingia ista akambwa na mimi nitakuwa safi nitaoshwa kama pamba. Yaune yo tuitameia ya ntabarako. Yaune yo tuitameia ya ntabarako nonto utemenya kuwa nande nonto Jesu ruaretero Jesu akwite by the way. Jesu akwire miaka 2026. Ikilokete. Na nande tikagwa ruare. So kuiwika Elia tawana ichongo deception. Iwika Elia waichira nende angwithie meya nonto royo Jesu aitate angwira. Kuiwika Elia nonto bambere Jesu na akwire ni utu yake bureo. Mwathani ari wake hao atikaria batwe aturekaira meya lakini meya ya ntabarako Biblia nitwira Murungu atiyarekera so ibwega commit ukonania commitment yeku kiri Murungu nawe nara commitment kana inyeku ekinya muthia akuretera utugi bwawe akumbithia guchinda manto yari ya nthiguru na yari ya meya akaitene kanende amba kwetho akiri resurrection kagita kana Jesu mbere kwethorwa ikitia mbere ako etere na ariuka neja kutegana na apostles bawe kana arito bawe riria aitirie guru na onanirie biara bieri kiore tukomete kwethorwa tukichangamkira na mwareo baba acha rokire biara bio biere betho bikimaanisha ate rira agitia ambere awire tutano augire ari ona can nire you quote biara the scripture no mbonie na kwandiki maandiko ne ikwandiki maandiko ne ndene ukuria ukitafuta uitwa Matthew 24 Matthew 24 yes verses 3 Matthew 24 verses 3 I think nimbete kutreke quote yao Matthew 24 verses 3 iriwa mantu ya na riria akariki nthi kirimene kameariki arito bawe bareja kiriwe mwanya antu atina antu baramuria atiri twire mantu jaja kinyari ona rwano ruria rugakarao ni ruriku ndiria ugatua kwija na rwa muthiro jwa nthiguru so te au amkwenda kuga kwina ereri kuthaie witwa erase kana gutumira rutaro rwa Murungu siasa na itobati buru wichiumia wambere mantu ya ute kuona ute o yandiki ya biara biere nontoni ntira yona na indomete theology na gintu kingi nakio kinya ikethirereo ukenda kuelewa Biblia ukathoma uaki kwina yo twita exegesis ikwenda kumenya context exegesis ikwenda kumenya nonto aua na iba waira riu ndi ukomba kumenya the environment irare na witaurire lakini nditu rimwe riiterera siasa ya inkuona Biblia igimesiuswa muno
na ibwega tukavoid that na bara turi ya Kristo tukathetera ruteto rwa Murungu muntu naringe siasa na bingi lakini akaringana ruteto rwa Murungu nonto Bible itwira the word of God is God ruteto rwa Murungu Murungu engwa so oni dambo na wana siasa bakimisiusi ruteto rwa Murungu ibibajo ningwa ndeso hard nonto biba otumira bobo we ni ruteto rwa Murungu na turbati gutumira on that ground kwe na history ya siasa no kendra wi mwana siasa omwega thoma history ye wanasiasa barabari kuo igitenerina come to us utukuotere igitenerera the great Alexander utukutekumekitha Alexander ari musiasa mbate baubangi waibua na siasa atari tukuotere kinyara ilo molo ndinga the late tukuotere mantu araua lakini ende kuya kureta episode ya manto ya Biblia kire kanisa onto bobo tethera bugui enao ukakwa ile kigo kuna kwa Yesu Kristo mwekuru a very big role and sometimes we verse in the Bible you are kuimomwe ku atibati witikiwo kugira mantu mwakanisene atibati kutwika mwe mutongere kanisene na mantu tayo na wati make Easter death and resurrection of Jesus Christ mwekuru mbere kutrekina akimenya wari realize them to mbere ati Yesu atekabulire ringi no bitukira kiriuka the role of a woman akaiteneka ka Easter Tresi oni na kwa imbekirite muntu mwekuru muno ndene Biblia endu kwino kya kuthoma Corinthians kwino kwari na certain issue na chiari specific ija tuma Paulo ere kuru mantu mana na mantu yuta yari kuonde negitari aruta rwa Murungu rwambairia no kethera nende kwina limitation Paulo awigira kanisa ya Corinthians lakini te itare onde ibontu ndakwira ibwe okelewa context na ibwe okelewa nuntu mantu yo ya wasu oni buba kuga mwekuru aina ro inene ndene ya gutambia nkuma ya Murungu oni njoka che mwekuru embiche kanisa actually kanisa itawashi na gichungu no nende mwekuru na biche I mean na kanya kanene muno ku play nonto mwekuru no wotuma no wothuro Jesu oi Murungu ageu tugwatanira ari virgin ageu ria Jesu amukamatanto ameakambi meri kenda na muchiara mwekuru nuona cha Jesu akwire na miaka 33 na mwekuru nuo muritana mantu yonde mwanka at the age of 30 ndire ambiririe ministry Jesu ambiririe miaka neto then that au ndire ambiririe nde witura turia na nende at the end of the 33 years Jesu aromba kwambo mutini in the world of today mbeo mbithe baba inge but ibakuluza atugethera baba inge pare celebrate Easter in a kind of way but tutukurumira kyo Kristo okethira barita kethira ntukwe weekend ijo kethira baritinda road trip bageta shopping kire omakana kyo Kristo iba kufuatilia true meaning ya mantu jau kana baba igeta kulingana maonere jwa bobo alijia barita kulingana maonere jwa nonto igitaria okay te gita ndakwira ringe te gita ririega muno kiri Jesu rene itari robati kinya wichingila nyumba okatinda uichite taka muchemani you see kwira muntu abati wichite taka muchemanio at a personal level ugaichuri au ni am I really doing good so ndetho ani gita ria ulinde ya Easter iro muntu abati wichite muchemanio okatinda kinya waku wichingilete note ukethira we muchiari utena mwana ori ukwa uwe utekinya mutonyo kori kwika mwaronyo kori ukwa wo chumbura nande you are like reflecting on your journey muntu onde kwina riratwika dry kana kaigwa I am away from God ne itarira ubati ku reconcile waichuria nande am I really doing good ukambiria kuithithia analysis Biblia rituna ndani kuria 1 Corinthians chapter 13 ya twira mantu ya examine yourself u examine muthuganirio waku muthithirio waku jwa mantu and then ichi examine kinya mantu jaku jarabora yethirite yakari number 2 egite nere debate kwethira re itara prayer and fasting uga ichi atakinya kuria ntuku imwe kenda mwiri yuthira sauti no ntu mwiri ya muntu yo sauti ngiba cho oni nyiri buru na nende ndibo chitare yake no ndekwe itara wetagio ga itari retreat uga ichi atokethera wina kanya na Murungu ni itara kuthoma ruteto
antu baba inge bayukachia kuria mitandaone kuria uthiolongete ukiwa irondi trip uri na mantu yangi yo ya gitumi lakini utaturora murungu rweturibwa mantu yonde akathira by the word of God kana utatura mwathani rwatura Kenya na Kenya so take time rindi ruteto thoma ruteto roethie personal no nturuteto rwa murungu rugari rugichicho kana kioni waruthomo waichiona so at that time ukomba kinya ku correct na raumba gwithira ata weyetie ya raumba wita ichicho no kona tibwithiti njuri boya ukagwithia ukona tibunte akite bi mauta wa aka such things so ne itara kuthoma ruteto ne itara wita kanisa ene aru areto na good friday dauma unde ta ibanda tukethira twena kiumia gyo kama ta tukethira twena kiumia gyo kama ta mutaraba na ku reflect about all that journey na kuma u nkethra ndena crusade kontuko wetwa thubuku I'll be preaching na revive nkethra ndene ona ara thubuku tigania me athene synod na nende tegi tarea kuigwiria mono ni gitara kuiria nkoro I mean ne kuiria murungu thugu chwangwataniro na murungu ni advice ile komba gothorokia youth baba kenda bakarumira ntubugo most of them right now baraba ombete gothoro bakirumira matujani antu bachaba mami betu yani antu bakuru youth ba they are lost kwina riamba ririenda uwa mantu ya mwanya yo dini na wonokio dini irira muntu wao ni mami i pastor kana icha rendi wa ekoro kana imutongeria kanisene so ndaichiethire ingweta kanisene no nto indabatetirwe that is being religious no nto wota amenyana na murungu ata personal level so nimbomba kwira youth owe thura kethire i murungu kana inkoma kethire ingwatana na murungu kana ne no nto nande kethire i muntu of your henjire tha ibabu bwenjenzi lakini okay ukoru ari yakwende imeya ya muchiari okuyomba okuitire yamba it is your own sin so ndenda kuwa wethire okuri kana wethire wanaki mamba yaku wekamata wewengwa mutharaba yaku yokuwekamata wewengwa muyuthi so owe onoka itaka I mean chwangu atana na murungu as early as now na iboe goka nekera murungu the best part of your life kwena youth ba wao nte kwenda kuonoka ni muno ndathiria stare ichi ande irongeta ironkonoka bona buo ankwenda kuwa the early the best the early the best kwena benefit nyingi muno kiri murungu umba kwithira utete meake uya withi na kwena mantu yara murungu ati umba okugwithiria season in okuri nonto nakona kinyago gwithiria guthangikia so murungu nakwendete mu youth na ukenda kugwithio chore na murungu I mean mapema irio ukona more benefit kuma kiri murungu no bati wichoria murungu na mbumbire no to ambumbire of course murungu nari neto mino kumba no kambira nende kuchwa the reason to why God created you na the earlier you know the purpose and the reason bila bia tumire murungu akumba wokendra wena muntu ena focus uturone bwa no kauma kinya kuibangania uturo bura mwathani yako ete no tutawa atura uturo bwa thiguru ibuonde ime yake yana kana miaka 120 ka 150 unikaria mno ngipresi kidogo sana so miaka ndo bantu kuya wena kanya ko mebanga no tuare ikinyange tuwe for example uwe ima epitore angandi arie wete bwatane kithawi mwari bwatane ya muthaka awikireu out of wedlock mubanganiria mathuganio ya uwe mwari yuguthuka no ntubambere no airigaira nkaurwa ina ndwe na nande no onere kana na thagaichi ambirio kwauka kana ogwaruka number 2 no ite ukawatho imurimo mukingo oibira life remain the same uka so discouraged disoriented with life so bro wetere kwatana na murungu otethi oturone bokunyi mene akuna so kwina mantu ya moka bwithia thai irreversible okay agona kana thai kinya wonoka urithira we muno gwina kana outside the wedlock okay agwithira ruare we no kimwi nanga murungu agwibirwa kiao tu akorio kimwi bu so ankwenda kuga that kwina asara ogona na uomena no but you concentrate on I mean no but you concentrate on murungu kenda wa avoid those asara yes kiri olidira tukimerekeria istai kenu tukimana tunaweza tuingie kwa Sunday ibabanganitie kubiria oli communion ndiko kunyanata ku connect na gukona kuri kwa Yesu Kristo Holy Communion imwere
ithera chi element. It is not real body. No tutimenya wika mwiri ya Jesu miaka ngiri ele yo tora frinjine. Na nginya yo tutumenya tuinde no tuturi antu almost billions of people. Na ndio tutumenya it is faith. Imanto ya witikio twaitikia nende warea ka element karagonania mwiri kana wanywa ka element karagonania tharike ukomba ku ikaromberi wa mbere na itwiri tubwitha chebwo ndene ya Biblia. That is 1 Corinthians chapter 11 ituritani manto yau na ndi ukomba maybe ku reflect about gukwa kwa Jesu na kuriuka kwawe na inye tharike retikire mutharabene ituiba chokwe na inya ndene tharike ya Jesu. Ndene ukuria Hebrews chapter 12 verses 24 ituira inya ya Jesu na inya nkilukie tharike ya Abeli. It speaks better kana ne arachia manto ame yankilukie tharike ya Abeli. So ria tukunywa tharike ya Jesu ni kwaria manto ya kuthambua kwa meya ni kwaria manto ya kuorwa ni kwaria manto ya ukirwo kuma okene ni kwaria manto ya kutharimwa na wita na mbere. So the blood of Jesus ni kwaria manto amega muno uturone bwetu na ibontu ria twaminyo tubati kwithira twina ability ya kubwithia bu na tukete nginya twina nkatho ni kwina muntu oiritire atare akwa lakini arauga ankwe no tugifuga Jesu he was willing to die. He was willing to die. I show you in the book of John chapter 18 he was willing to die. No tunari na ability ye kwaria yani ya wikira Murungu. Jesu ari Murungu na Jesu ari muntu na ndi na ari ability ya wikira ngande ke otikia Murungu na agera tumtoto tu onda to mwatha itokwena na geta na mbere no tura. So it was out of willingness aetikiria ukwa etikiria kwina matua wa level kenda uboto tedi. And now out of curiosity akatukurikirio wakira ukiwa ciuria oti na kwire na tari ukire ni biongo bikarika kiri Christian kana kire witike bwa Kristo na kwire na ari akuriuka a Kristo ya baringi tarabari out of curiosity iro churakia ai what if you had not listened tungekuwa wapi ndithwani yo mathwani yirire toma na ra doubt na rambirio kararia manto awitikio na manto ya mwiri Biblia turai contrary. So ruari ugenda guthikira manto ara mwiri okwira imanto against yara kirundu akwaria. So rimwe ibontu kuwira such curiosity na such questions ichi kwa abandoni witikio. So bwa mbere gikuo kia Jesu kiari prophetic. Ikwaroretwe Jesu akeya na ugwareya ikaroretwe Jesu agakwa na ugwarakwa. So bautu imanto awetike no ndu yarachwa na yakaregeka na iroria bya mbere na bibiaretie bunge na bwa akarega. Somebody like Isaiah the major prophet who prophesied kana orororeria manto yege Jesu na aritie manto amaingi muno yakarikika. So muntu owetikio otere agianda out kana curiosity omwira uroria burabura werwe no bure kuyo lela. So itobati kurita doubt na itobati kurita manto ya mwiri manto na wetikio tukamenya that things to do with wetikio chiedera chiem based on the word of God kana chiedera chiem based on the promises and the prophecy that is in the word of God na tukamenya okethira Murungu na abatumaira na bakaua manto ya na yakarika Murungu atimenya kurongwa. Numbers 23 verses 23 irituira Murungu te mwana ndamu arongwa na no tubonto bu there is no need to doubt. Amen. Thank you. Ekona mtukutu wa Anthony Mwangi wa Chira aliwa what is the significance of the event that took place when Jesus was crucified? Example, darkness, curtain torn, earthquake, na yagia mengi. Tugeta nande pa burakuria pambere wa manto ya curtain torn. Imbaririe bunda wa significant ibatu kwithira twina access. Ruari utumba kwira nande utumba wika wirigiro bwaku kiri priest ye intariu kutuika no wakarita kigongwana no ntu bwaku ruari we na ability ya kuromba Murungu in the name of the Father in the name of Jesus. So badu turomba Father in the name of Jesus. No to tuina access to the Father through Jesus Christ and not through a priest. Number 2 kwina manto ya earthquake ire karikire bambere ira yare kuonania inya ya Murungu.
ira yari akona ni inya Murungu na ibwega tukamenya tate Murungu ena ability na inya yo control manto ya maingi jara yomba kuidra yage control to only interpret in my own spiritual way that kuina ina kwante gruiko manija nande wetekania na Jesu ande like today mesingira yomba kuidra ekuoete birethro ani rumi birethro ani foundation chia kwenu birethro imantu yara makoro yara yatuire okumeitenere abandamu ya ina inetwe nonto Jesu ena inye kunanga ichoki bionde bire biomba kuidra bi thekete otoro bwaku na kwina mantu yegie darkness ireja mantu yegie darkness ireja iko manisha werigiro bwa kithomo buratula these people barabamba Jesu betekanite na ithomo biao these people barabetekanite barabamba Jesu betekanite na inya yao ya mwiri betekanite na yani umuntu yani bura governance chiao kwa tuikana ndi chiutula na kwa tuikana ndi itena inya ringi so ndenda kuga dhati okay awete kia mwiri kuyoyo akinya yutule okay awete kanya na inya ku ya mwiri umebo kuyo kwa akinya butule so you need to reach to a point where by now iwerigiro bwaku nende ugeka kire Murungu through our Lord Jesus Christ. Jeff, we are wishing you a reflective and a good Friday as we remember the sacrifice of Jesus Christ and his unwavering love for humanity. Cowboy News TV, Akowa Detune, Agitma Elson, Saudi Ment, tuned in, Akwena Christine Kane, and you are following, Adoris Gasheri, following well said Reverend, Akwena Pastor Charles Mungate Mugambi, and you are Nisalimia Reverend, is my family friend. Yes, Iboega, my bishop, is our chairman, Aretigania, Pastors Fellowship. Wow. Anthony Mwangi, Wachira Achopere, following from Kira and being inspired. Well said, Reverend Laban. Iboega, Motegeri, I wish you a Easter, Olende na, especially today, Good Friday, Inkuboendere Gitareri Ega, Barabo Tetre Kanisene, Iteni Kanisene, Okedro Togori Bruna, Getomika Weta Kanisene. I hope I have convinced you enough. Bora womba weta kanisene na arua no ka enjoy igitara yaku kwetira wika kinya ukethira ruari babu kanisa yenu etebangete weta kanisene oreti at least wichie mathaya ile ya tatu wombe maybe kuthwaniria manto ya wono kiobo kuna muture yo kuyo gikirundu na barabo ina crusade na abu inkuromba mwathani eta na mbere ogwa inya ya gutumire utatura mwathani na baraba itigania baraba emuriri baraba miche mikuru tuchemanirie ntuko wetwa thubuku tuiboro tetura mwathani kumya tukatharima muno na mwathani arokumwa tukethira twina ibanda thai mwanika kathari imbetete thai tukethira twina bona kinyabo inkobendere itarire ega na ntu bakathari bonde. I wish you Easter holiday rietwanira Murungu baba mutana na kirundu mutheru. Amen. Na tukirekeria a reverend ukinyotwa na machia kucha thimuno uturi na tumbikio kuwatania ndenda waririe mukristo uraka itenekane aikuga aiso down aina manto mengi munyera ya kulukirite kuna miriweli eri mingi muno irakamatite na mimbi na kuga aiso hopeless na kinyendero tutumirire ntumiri ya utika nende yonde ya thiri tuye na wirigiro tuchumarie kurimira awono kibwetu aroneka mantu yupi mantu yatumbika no to mantu yaedrite akulukirite for so long ndenda umwaririe mwikirinya atikirikiria mantu yareo jama ingi na muthikiria undende ndingendo yukia kanyo thome ukuria Isaiah 53 verses 3 to 5 mandiko aria mantu ya yaraya tuthiurungirite kwina bameni ni antu bo mwathani aritwira Jesu na amenwe nuntu bwetu so don't put your focus kiri mantu ya ukilukira then put your focus na wichio wana mathwania yara Jesu aria yo rira akwire mutarabene kana rambiro nuntu bwetu so ndenda kukwira uwe etawirigiro no menye tate inya ya Kristo ireo and the grace of God is also sufficient ku sustain otuba mwathani bonga nu bo ku sustain kiri mantu era yonde ukilukira kwe baraba yetwe mwathana kwe korania rietwa na Jesu kwe baraba meni ne antu bo batwelwa mataba ke bakonwo ne antu batena itumi mwathani akwire wona gitumi uturo boku butemenya kwa kundifainwa ni mantu era ukilukira mathina ara twitha twina yo ni itarikai challenges ira umba kona ruari utechiona guyu
so utebati wika wirigiro bwaku kana wiitikio bwaku no turo bwaku kiri mantu yu ya thayu no ntu yake luka kinya mumiro uro te murwara otakia so bati kumenya that mbure yu kana Rwanda ruri ukagita kiri Rwanda runa na rukinya mutia rietu kwaria mantu ya Easter Friday kana Easter Good Friday ka itobati ku reflect no mat ya new beginnings urerui mantu ya kara ya Isaiah 43 verses 18 urerui mantu ya karaja urerui mantu yo kirukira I am going to do a new thing mwathana etete kubwithia ontu bweru uturone boku Biblia ritwira netete otema ithima ndwanda kuntu kurangaruni gute roi mwathani akatema ithima ndwanda kuntu kurakumba kwithira gutena njira mithune mwathani aritwira netete otema mirigo mwithone ndenda kuga ntikumenya mwitho iraumba kwithira yuro tena njira mwathana kwenjira rietwanira Jesu ndenda kurombera we umba kwithira we ndwanda ngaruni buruotianiri ne antu ukaambitrate like bura Jesu ambitrirwe ukathurwa ora Jesu athurirwe gutena gitumi ukakwithirwa mantu ora yonthe Jesu ote magerio oboke lukira rware yakilugara Jesu akilukirire na nandi ndenda we wigo wana kwaniara Jesu ara yokenda yakumiria na uwo menya mantu ara yonthe Jesu akilukaira yare antu aku so yainya noge ochama no menye mwathani ari amona ugwe eta wa Emmanuel Murungu amona batwe amen ibwega mwathana butharime muthikiria na mwathana butharime kinyabwe no ndubwa kungwa togeni ndene ya TV ya Mero TV na ibwega no ndubwa administration iri yonthe kugochokiria nkatho muno na mbuge oni mbethera ndi reverend wa kanisa ya Methodist na Rakatheri Circuit na itu imbethera ndi patron wa youth tuina kanisa mugwa ken tuina kanisa inyanya tuina kanisa muthange ne mwanika kirwanyi tuina gathiranga tuina katheri tuina kianthumbi tuina kinjo na tuina kijijo kanisa mugwanja kanisa inyanya na mbethera ndi patron wa youth wa mbere ingu chokeria Murungu katho no ntobwa Reverend Agnes who is my super mwathana kutharime no ntobangwira twithirite tukirita in that circuit na turambiririe kinya sino ndienge njaro wetwa Bodguchi nyo twina new bishop Reverend Doreen Mwathe, a new bishop and a very powerful lady bishop mwathana kutharime turarikirie muchemani turarikirie komite cietu igoro na tuiketie bwega so kinya we inkumwendere gitari riega na inkwendera a Kristo bonthe bara ba kunthikira na bara bakathikira this program inkubendere gitari riega ya season ya Easter na inkuromba mwathani na mbere utwainya na tukutwari renewed hope utwari renewed strength na utwa utwa ili ira humanity nawe riato reflect manto ya gukua na kuriuka kwa Jesu oni anga kwira Jesu atemberirene Jesu na yukire na this season atwithirite to reflect that journey he underwent as a symbol kana no ntuturo bwa kuona gukua kuthangikwa na gukua na kuriuka kwa Jesu kwa symbolic so manto ya nthe Jesu akilukirire it was known to walk kwana no to boku so atu yukie manto ya yo tuikira inya na ya yetu kenda yomba ututhaura kiri manto ara yomba kwithira yatuete na ya twinyiria inkuromba no to bwa ayuthi barabara ire olinde ana beto ba secondary school na bangi ba primary inkuromba chiari tubenyere ana beto mero ire niyo ina issues chia early pregnancies na niyo ina high rate kwiro ya irikinya na high rate yana kwithira baina mukingo na twina manto maingi muno yo contribute to such things oni ankiuga tumenyere ana beto kithawi muchiari we athana baku bete kanisene na kethira we na family avoid manto ya domestic violence no to discourage na rimwe baka igwa nende wituria baka igwa batena orethi bunganu na baka exposed to danger so achiari babu endenia na benu no ntubare obonia wend of course kinyaba ka wendo ibangi baraba tena bigitomi asati nao so atukari ana betu tubaike kanisa ne tubainivovu na manto arario ya Easter holiday tubainivovu na ngugi chukua ndene nja chietu na tubaritane no ntwana betu ibawetia kuritano president akuthiria kiwa achiari itwarekere na ngugi ya kuritana na betu twatiere arimo na ndana be ya twabarukiria nau
na nande ile okuona ngoma akiona kanyo turone bwetu. Yes, Jesu na akwire mutarabene, lakini tuina responsibility achiari, tuina responsibility ya bakanisa, na tuina responsibility to community ya kumenyerana bara mwathani atote for future generations. I wish you happy Easter. Namba ekwe thimo ni 07 230 757 16. Reverend Laban Mwenda. 07 230 757 16. I hope umigwata ni Reverend Laban Mwenda, mwathani aramona baugwe na mwathani abotharime. Betekerie ni turombe ntekumegethira kwina bo barareta prayer items sofa, but aturombe warori ukethira wi kitchen, ukethira wi table mweku, ukethira ndikireta anywhere you are, inkwenda turomba na ugwe ukiria njare ku just your right heart, we make a prayer. Baba rietwa rya mutanagu Jesu Kristo itugucokeria nkatho no kwire ibwega no tubakwaria na bautu manto ya the true meaning of Easter holiday, na ibwega mwatha no tutethia kumenya manto yara yatu benefitite ukilugira gikugu gyaku ni ma Jesu ntukweta arrange yakiri wende mwathani ekarikire ore ekarikire kenda mwathani utuchiara ndene freedom ndene kora na ndene wonokio na ibwega mwathani no tuba muthikiri wonde oro nthikirite mwathani umwega kwi bara batitikanite na wonokio kwi bara mwathani bataibwa ntumiri mwathani yo bathaura bauma meiyene na kubarompera nikenda mwathani baba wa bathaura no kauna ngai chokibia meiyo turone bwao kwi na bara bechibitari bamami mwathani inkubarompera ni nera Jesu Kristo kenda ukilukira mwathani ironda bira wekirwe na kinya gutumba biri waku mwathani uboria inkuromba nonto bwantu bara mwathani uturo bwabo ina betrayal uturo bwabo mwathani bwina wukirirwa inkuromba nikenda mwathani wa bayirwa kiama wa baumbani inkuromba rietwa na Jesu Kristo nonto bwa muntu ntegete mwathani utena inya utena wirigiro mwenya mwathani omuchokanirie kwina tubatine ndo bao mwathani na barigwa murungu mwega batena wirigiro ndero Jesu gatwike the hope wa bae wirigiro rietwa nda Jesu Kristo ibwega mwathani ndo batuku ya Good Friday itukuromba kiumia ki mwathani umwega kane season ine turi murungu wethire ki benefit anto bonde wethire mwathani ukiarania na bautu na njira mwanya na tutwagucokeria nkatho na tukwire ibwega murungu mwega no tukinyabwa kanya kara mwathani twethira twina kokiri kiumia kia mwathani umwega kana show ya Mero TV itukuromba wete na mbere kinya kutharima thesa wa TV na kinya murungu baba the entire administration ya this institution no tharime mwathani endo bara turi nabo no tharime kinya bara mwathani bari mitambo ne kuntu mwanya rietwa ne murungu baba na mutana kirundu mutheru toromba na gucokia nkatho. Amen. Thank you. Amen. Nega sana Reverend mwathani akutharimia na kuthima mantu ijamani akwara miyanka ene bano tukotikire kinya mwathani murungu etana mbere no gutumira na njira ine ya kwaria history ya Reverend na iza choma kidogo no tusitaki kuchwa kanyorekeri iwaga muraithira no tubakugwatana watu tukuthomithia mantu jamaingi tukugwata mantu jamaingi na tukachokiria Reverend katho baba ingi batukwije mantu jaja Easter jadho jakariata most especially as Gen Z batukumenya youth batukumenya mantu ja Easter nikyo kuga bamabaru kabarita shopping ku travel lakini tuguchokiria katho no tukubakotoro kiba elimisha na bamenya mantu jamaingi until next time raidhirio Mero TV makirinika dhore wa mburugunga kwendera ntuku njega tukagwatane na baubwe kiri metha ya nteto wanachia kinya ogoro bwa themwe niko tutimane tekana ithano kiri mubango yu wa The Wave.